Avugwa hirya no hino ku isi kumwe na Thomas Kamirindi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage 16 barishwe ejo kuwa kane mu mirwano hagati ya M23 n'umutwe wa Wazalendo muri Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Nk'uko umuyobozi wa territoire Isaac Kibira yabibwiye itangazamakuru, abarwanyi ba Wazalendo ubusanzwe ifatanya n'ingabo z'igihugu bateye ikirindiro cya M23, abasivili 7 babigwamo. Mu yindi mirwana handi nanone muri Rucuru, imodoka yari itwaye abagenzi yaratwitswe ipfiramo abaturage 9. Kibira ariko ntasobanura uwayitwitse uwo ari we, niba ari Wazalendo cyangwa M23. Nta ruhare abapfuye bari bafite mu mirwano. Imirwano yabaye nyamara byitwa ko hariho agahenge kuva ku itariki ya 4 y'uku kwezi. Hagati aho mu rwego rw'ubuzima noneho, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iratangaza ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende kimaze guhitana abaturage bayo 548 muri uyu mwaka. Wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa umutekano muke. Mu kwezi kumwe gusa abantu 80 bishwe hakoreshejwe imbunda, abandi 228 barakomereka. Inkuru ya Jemesho kandi bakomera. Colonel Faustin Kamande Kapende wa Kamande, umuyobozi w'umujyi wa Goma, yumvikanishije ko abateza umutekano muke ari abitwaje intwaro bagamije guhungabanya umutekano mu mujyi wa Goma, ubutorohewe n'ibibazo by'impunzi zaturutse muri teritwari ya Rucuru na Masisi, ho nazo zahungaga umutekano muke. Kuba mu kwezi kumwe gusa ubwicanyi bwariyongereye cyane mu mujyi wa Goma bitera impungenge societe civile muri uyu mujyi utuwe n'abaturage babarirwa kuri miliyoni 2. Uyu ni bwana Mario Ngavo Kambale, umuyobozi wa societe civile mu mujyi wa Goma. Dufatanyije n'inzego za leta zitandukanye tumaze kubona ko umutekano muke ukomeje kwiyongera mu mujyi wa Goma. Aha ni muri quartier zose. Mu buyobozi bwa gisirikare ntacyo burimo gukora kugira ngo ibi bibashe kurangira. Mu kwezi kumwe gusa abantu 80 bamaze kwicwa, abandi barenga 130 barakomere, kandi ibyo byose byakozwe n'abantu bitwaje intwaro. Kugeza ubu tutaramenya aho ziri. Ubuyobozi bwa gisirikare ntacyo bwatumariye, ahubwo twebwe abaturage tugomba kwishyira hamwe ubu buyobozi bwa gisirikare bukavaho, kuko iyo niyo nzira imwe izadufasha kugarura amahoro n'umutekano birambye mu mujyi wa Goma no muri Kivu ya Ruguru. Kuri societe civile, uretse kuba ubuyobozi bwa gisirikare bwarananiwe kugarura umutekano mu ntara yose ubu yugarijwe n'umutekano muke, umujyi wa Goma ukomeje kugenda ugaragara mu bwicanyi burenze cyane mu kwezi gushize. Kubera impamvu nk'izo, abagize societe civile kimwe n'abandi baturage bo mu mujyi wa Goma barasaba ubuyobozi bwose bwa gisirikare mu ntara ya Kivu ya Ruguru kwegura ku mirimo yabo. Muri ubu buyobozi bwa gisirikare ntacyo guverinoma yatugejejeho habe na gato gifatika cyane ku mutekano mu mujyi wa Goma. Abaturage bakomeje kwicwa no mu bice biwuzengurutse byose niko ibintu bimeze. Ababigwamo cyane ni twebwe rubanda rugufi. Kwibaza icyo ubuyobozi bwa gisirikare bwaje gukora hano muri Kivu ya Ruguru tukayoberwa cyane rwose. Guverinoma igomba kugira icyo ikora vuba byihuse, kuko umutekano muke ukomeje kugenda wiyongera. Ubu ngubu icyo dusaba nuko aba bayobozi bose ba gisirikare bakwegura ku mirimo yabo, hagasubiraho abayobozi ba gisivile bazashobora kurindira umutekano abaturage, kubera ko guverinoma y'igisirikare igaragara nk'aho iryamye. Muri raporo zitandukanye zasohowe kuva aho ubuyobozi bwa gisirikare muri Kivu ya Ruguru na Ituri zumvikanishije uburyo ubuyobozi bwa gisirikare bwakubye inshuro nyinshi kwiyongera k'umutekano muke muri Kivu ya Ruguru. Ibyo bikaba bitandukanye kure cyane n'icyateye umukuru w'igihugu Tshisekedi gukuraho ubuyobozi bwa gisivile agashyiraho ubwa gisirikare. Iki cyemezo cyari kigamije kurangiza imitwe yose yitwaje intwari itemewe na leta no kurangiza umutekano muke mu mijyi na za teritwari zose z'intara ya Kivu ya Ruguru. Erite Gashegu na bwana Theoneste Bati Gakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu bakomoka muri teritwari ya Rucuru, bavuga ko umutekano muke wiyongereye cyane. Urabona ni kera abaturage bafite ubwisanzure mu gihugu, ariko igihe ubuyobozi bwari buri mu maboko y'abasirikare, ni ukuvuga ngo ku rwego rw'abaturage nta bwisanzure bwari buriho. Ariko mu karere kafite ibibazo kakirimo intambara, twumvaga yuko iriya etat de siège igomba kuvaho iri gukurikira
gukurikiranwa n'ukundi k'umutekano buragenda guri kuboneka mu burere bumwe. Depite Safari Nyagatare watowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi avuga ko kuva aho ubuyobozi bwa gisirikare bwashyiriweho muri Kivu ya ruguru umutekano muke warushijeho kwiyongera haba no mu byaro. Twe turi muri etat de siège tumaze imyaka 2 tudakora, ubu ntidusabye no mu giturage tuye gusura abaturage turebe ibibazo bafite. Intambara yabereye Bunagana yabaye twaramaze kujya muri etat de siège mbere yuko tuba turi ku pouvoir gouverneur Kareri Nzanzu Kasivita. Intambara zira progressa twibira ngo bazametriza umutekano zira etat de siège bashizeho ubutegetsi bw'abasirikare, ariko baraprogressa ngabo bafashe Rucuru bafashe Kiwanja baragiye bageze heza hose territoire ya Rucuru presque yose yamaze gufatwa. Barebe ku buryo umutekano wagaruka abaturage bagira amahoro. Uretse societe civile andi mashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bwa muntu avuga ko guverineri w'intara Kivu ya ruguru nabo bafatanyije kuyobora bananiwe kurangiza umutekano muke, haba gukura M23 mu bice yigaruriye yewe no kurangiza amabanda ateza umutekano muke mu mujyi wa Goma no muri teritwari ya Nyiragongo ndetse na Masisi. Mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2023 ubwo yabazwaga ku bijyananye n'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu, ibice biyobowe n'abasirikare ndetse na polisi y'igihugu, Perezida Felix Tshisekedi yumvikanishije ko ubuyobozi bwa gisirikare buzakurwaho mu gihe umutekano muke uzaba warangiye, cyane ko ari nayo mpamvu nyamukuru yamuteye gushyiraho iki cyemezo. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Nibikurazo zenye hatunaniza watu hakuna kuko silaha nyadui yuko nanya hatunayo hapa. Tuko nazo mzee, tuko nazo. Eski hatuna nguvu? Tuko na nguvu zaidi. Tuko bajene nabo ni bajene, tutagusara mushimizi tena, sie ni kwetu, hatuwezi nyanganywa budongo wetu. Eske munaona ginsi Rwanda zamani ilikuwa inaishi tukatungali bapete, lakini tukao tunasikia historia ya Rwanda. Eske kwa sasa ndio ginsi biko? Hapana. Sasa ndio mission ya ule tipe. Sasa mimi najisemea kano mtusi ni adui, mnafanya tribalism. C'est vrai mko mtusi mzuri na mko mtusi mbaya. Na mtusi haiko mbaya wote, ni kale kanani kakundi ka Kagame. Stafa njoo na kwa mbaya. Wakati mimi nakuwa mbaya nyeba konse wangu njoo bafo. Wakati chef wangu anakuwa mbaya, mimi njoo mbaya, njoo mimi ni mkonse mbaya. Yafande. Mkwe mnashikaza mtu konse. Mimi najua kama wakati ya kazi inakaribia. Tujikaze tena tukue na morale, kazi yenye tulitaka hapa tuitimilize. Bona votre causerie, merci basoda nayo. Merci mzee. Moja na basoda batelemi liboso nayo. Na moya lero. Bona ko kamera mitindo nayo. Birie na vzor de mojenar. Armo, bien. Depo. Anore. Historia. Historia. Anore. Waradua magaye turitawa. Waradua magaye turitawa.